avuye gutanga na tangazo ambalo Sokrata ametoka kutoa naryo nukurishira mu bikorwa nalo pia ni kuweka kwa matendo kandi ni uzobanza ndagira ngo na yeye ndiye ataanza ni uzobanza kugenda mu ikorari yeye ndiye ataanza kwenda kwa wanakwaya ko murabona ari kihe mnaona anaweza kwenda Sham arabe yumva rero n'ubushize nari mu nama nabo nilikuwa kwa kikao pamoja na wao bari hafi gusohora cassette wako karibu kutoa kanda yao ya nyimbo ubwo tenare barayikeneye muzamubona ko ari nkeya wanga wanataka tenore ubwo baraheraho wataanzia hapo jewe nzamukorera zamushima zamushira hejuru vuga ivyo yakoze iminsi isiga yo kubaho kw'isi zamukorera mwituri neza dusubiremo kandi jewe kuva mu gitondo tangu asubuhi hari ukuntu niyumvaga mu materaniro gutandukanye n'ukundi munsi kuna vile nilikuwa najihisi kwa ibada tofauti na siku zingine kandi buri kintu narimo numva tugikoza ariko nkabona tuhageraho numva nyotewe kuhagera kila kitu tulikuwa tunafanya lakini mimi nasikia ni kama hatujafikia kiwango ninaizi impamvu yo gusubira kugaruka na hiyo ndio inakuanga sababu ya kuweza kumwanditsi yaranditse Paulo mwandishi ameandika Paulo aravuga ngo tuzaduhanura gace akasema tunatabiri kidogo tukaririmba gace tunaimba kidogo zose tuzabikora neza tugeze imbere yote tutafanya vizuri tukifika mbele za Mungu gusa ntituzabwiriza lakini hatutahubiri tuzahimbaza Imana tutamsifu Mungu minota nk'itanu gutya dakika kama 5 iminota nk'itanu dakika 5 duhimbaza Imana tumwabudu Mungu gisirimba cy'iminota 5 sirimba ya dakika 5 n'inkigice kama nusu niturangiza dusome ijambo ry'Imana tuganire alafu tusome neno na tuweze kuzungumza nacurange ababishoboye n'ababandi bavuze Adonai muhaguruke dusilame Chiminota 5 ntibaza baririmba bahita batangirira aho ngaho
Validation mérite les gars. Mubarikiwe sana. Sawa ngahe Rumenge akandi kagufi. Makofi sana kwa waombezi na Mungu awabariki. Uhanuzi bwa Isaya, unabii wa Isaya gice cya 6 sura ni ya 6 murongo wa mbere mstari wake wa kwanza. Turasoma imirongo kingahe? Tusoma mistari kama ngapi? Duhereye kuri uwo wa mbere, tukianzia kwa uwo kwanza. Evangeliste Socrate n'ubundi araturebera itangiriro. Evangeliste atakuja kuangalia katika Mwanzo 32 32 na 31 na 31. Hari igihe amavensi agenda bushanya bitewe n'ibitabo, kuna vile inatofautiana. Ubwo naza gusoma turamenye ko araho. Uhanuzi bwa Isaya igice cya 6 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuze ngo umwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishuzwe hejuru, igishuro cyayo gikwira urusengero. Amen. Amen. Dusimbe turoke dusome umurongo wa 5. Ico gice umurongo wa 5 mstari wa 5 haravuze ngo maze ndavuga nti nishano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanje abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Amen. Dusimbe dusome umurongo wa 8. Tusome mstari wa 8. Turi kumwe? Tuko pamoja. Numva abantu bari kunsubiza atari benshi, nasikia wanaojibu si wengi, ariko baracyahuze basoma. bali ni kama wanasoma. Murongo wa 8 w'ico gice uravuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti ninje, ba arinje utuma. Amen. Amen. Tangiriro Mwanzo ibice 32 umurongo wa 31. 32 Bibiliya iravuze iti 21. Yakobo yitaho hantu Penuweli, Yego. ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Amen. Amen.
duhimbaje Imana iduhaye umugoroba mwiza. Tunamwabudu Mungu aliyetupa jioni njema. Numugisha tugizeho guterana. Ni baraka ambayo tumepata ya kushiriki. Utabonye buri wese. Ambaye haikupata kila mtu. Ni kibazo duhora twibaza buri gihe. Hili ni swali wanga tunajiswali kila mara. Ku bantu bataza bagaruka guterana. Kwa watu ambao hawarudingi kuja kushiriki. Nza nkunda kubivuga. Wanga nasema mara nyingi. Nza ntekereza ko n'impamvu baza mu gitondo. Nafikiria sababu ambayo inawaletanga asubuhi Jumapili. Ntabwo ari bose. Si wote. Imyumvire abantu basigaye bumva nabi cyane. Watu wanga wanafikiria wanasikia vibaya siku hizi. Ariko nimba ari bwa bwana batubwiye mu gitondo. Lakini kama ni huo utoto waliotuambia asubuhi. Ari abantu ngo baza bamererwa nabi cyane rimwe iyo hano bahagaze bavuga. Kuna watu wanga wanahuzunika sana wakisimama hapa na kusema. Bavuga ngo babatose. Wanasema wametusukuma sana. Abandi bakavuga ngo bababwiye nabi. Wengine wanasema wametuambia vibaya. Nje ntawambwira nabi mu. Mimi hakuna mtu anaweza kuniambia vibaya hapa. Nico bavuga gisa nkaho cyogaragara muri iyo nzira. Na hata kile wanaweza kusema kinaonekana ni kama kinaweza kuwa kwa njia hiyo. Wenda nkuko narimvuze ngo bataza guterana. Kama vile nilikuwa nimesema wale ambao hawakuja kushiriki. Mugihe ntaje sinokumva nabi. Wakati nimekuja siwezi kusikia vibaya. Kubera ko impamvu iba yambujije nje mbanyizi. Kwa sababu ya kunikosanisha nikuje mimi najua. Niba ari iyo bavuze. Kama ni hiyo waliyosema. Narimvuze ngo akenshi yari ubwo mbitekereza. Mara nyingi ninafikiria. Kavuga ko no kuza cyane mu gitondo. Ninasema hata kuja asubuhi. Ni uko ari umunsi utwisuuko. Ni kama ni siku tumeita hivyo. Nutoza ntaboneke mu gitondo nyine twumva ko hari icyabaye. Na yule hata patikana asubuhi Jumapili tunasikia kuna tatizo. Atokwirirwa mu nzu. Hawezi kushinda nyumbani. Na uyisohotse ukagira usiga mwari kumwe. Na wewe ukitoka na kumwacha yule ambaye mlikuwa pamoja. Mu gitondo ndi wopfa kumusiga gusa. Asubuhi huwezi kumwacha tu. Ariko ubu mugoroba uzumusiga ukumva ni nk'ibisanzwe. Lakini jioni unamwacha unasikia ni jambo la kawaida. Ariko si bisanzwe. Lakini si kawaida. Rero mwebwe mwagira umugisha wo gutera. Kwa hivyo ninyi ambao mmebarikiwa kushiriki, nimwikomera amashi. Jishangilie kwa makofi. Nanone hari nabandi baza bakurikirana amateraniro. Kuna wengine ambao wanafuatilia ibada. Nayo yabaye indi nzira iziza n'izindi ndege nke. Nayo imekuwa njia ya kuleta udhaifu. Bigatuma bakurikirana mu rugo. Inawafanya wafuatilie wakiwa nyumbani. Ko burya ntazamera neza nkaya ngaya. Lakini si nzuri kama hii. Nabo Imana ibaho umugisha aho bari. Nao Mungu awabariki mahali pale. Hari nabandi baba bafatiriwe kubw'impamvu. Kuna wengine pia wameshika kwa sababu. Abo nabo baza bazisengera undi munsi bizakunda. Na hao pia waombe sababu hizo ili siku nyingine wapate nafasi. Rero tugiye kuganira ijambo. Tunataka kuzungumza neno dusomye ambalo tumesoma. Turaganira ijambo rivuga ngo guhabwa umurimo n'Imana. Tutasema neno lisemalo kupewa kazi na Mungu. Imana ikaguha umurimo. Mungu akupe kazi. Guhabwa umurimo n'Imana. Kupewa kazi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwongera amajwi amen. Amen. Buriya hari agaciro abantu bagendana. Kuna heshima watu wanatembea nayo bitewe naho bakora. Kulingana na pahali wanafanyia kazi. Mukamenya ngo uyu muntu akora kazi muri ofisi runaka. Mnajua huyu anafanyia kazi kwa ofisi fulani. Muhitamo mukarifyo mukavuga ati uyu muntu ntabwo yoroshe. Tayari mnasema huyu mtu si mtu rahisi. Akazi kose yaba akorera aho hantu. Kazi yote ambayo anafanyia mahali hapo. Kuko mu biro zose zigira imirimo itandukanye. Ofisi zina kazi mbalimbali tofauti. Buriya muzi ko umuntu ukubura hakomeye. Mnajua mtu ambaye anafagia huko juu juu. Yabaruta umusekretari wa handi horoshe. Anaweza kuwa ni mtu mkubwa kuliko sekretari wa mahali ambapo ni rahisi. Burya umurimo. Kazi. Umuntu akora. Kazi mtu anayoifanya. Uwaguhaye umurimo. Aliyekupa kazi. Bishobora kuguhesha agaciro. Inaweza kukuheshimisha. Bakavuga ngo umukozi w'ahantu runaka yageze. Wanasema mtumishi wa mahali fulani amefika hapa. Niba mwisi hari agaciro dukuraho dukora. Kama duniani tunaweza kupata heshima kwa mahali tunafanyia kazi. Ukabugendana ikadi y'ahantu ukora wayerekana bigatuma hari ivyo ubona. Unaenda na kadi ya mahali unafanyia kazi ukionyesha unapata service. Tumpe Bwana utukufu. Nono hibaze. Jiulize sasa. Kuba ufite kadi. Kuwa una kadi. Ngurumuaja w'Imana. Eti wewe ni mtumishi wa Mungu. Umukozi wo mukazi k'Imana. Mtumishi wa kazi ya Mungu. Ukaba wayerekana ahantu. Na unaweza kuonyesha mahali. Urabona bifite. Amen. Amen. Kuba angaje n'Imana. Kuweza kuajiriwa na Mungu. Paulo yaranditse. Paulo andika. Aravuga ngo Imana yatekereje yuko turabo kwizera. Akasema Mungu amefikiria sisi ni wa kuaminiwa.
ngo bitume iduha umurimo wayo. na akatupa kazi yake. Imana yatekereje ko turabo kwizera. Mungu amefikiria sisi ni wa kuaminiwa. Birashoboka ko n'abantu hari aho batokaguha. Inawezekana watu kuna mahali hawezi kandi kukupa abantu kazi. icizere bagenderaho Na ile imani watu wanatembelea kirahimye cyane, ni fupi sana. barebera hano inyuma, Wanaangalia hapa nyuma. ariko Imana yo Lakini Mungu kugira ngo iguhe akazi, ili akupe kazi, iguhe umurimo, akupe kazi, izireba ibirenze n'ibyo abantu bareba. anaangalia zaidi ya yale watu wanayoangalia. Uriya abakozi benshi, Watumishi wengi, amen, amen, abakozi benshi mu mirimo itandukanye, watumishi wengi kwa kazi mbalimbali baza bakora iyo bashebuja bahari barenguka wanatumika, mabwana wakiwa wakienda wanaacha. Gitondo nababwiye mbonye musetse, Asubuhi nimeona mkiwa mnacheka. Mwarimu w'abana babwiye ko bamwe bavuze ko bazaba abapolisi, Wamoja walikuwa wamesema atakuwa polisi, abandi ngo bazaba abasirikare, wengine watakuwa wanajeshi, abandi ngo nabakinyi, wengine ni wachezaji, ngo harimo abapilote muri yaniko batubwiye, kuna pilot pia, abandi bavuze ko bazaba abapasiteri, wengine watakuwa wachungaji. mfitemo nk'abane bambwiye ko ari abapasiteri batari kama wanne waliosema watakuwa mapasta. Hari nubwo tuganira nabo bari bonyine nkambwira ati ibi uhaye ukora, kuna maana namwambia haya unayofanya, urabona ko kiri mu rugendo rwo kuzoba pasiteri, unaona uko kwa safari ya kuwa mchungaji. Bamwe bari muno turateranye nabo, wamoja wako hapa tunashiriki na wao, abasore bari muno batoya bo muri Sunday school, kuna vijana hapa wadogo wa Sunday school bazaba abapasiteri ambao watakuwa wachungaji. Kandi kimwe kize kinyereka ko bishoboka, na kile ambacho kinaonyesha inawezekana. Bakunda no kugaruka no mu gitaramo ni mugoroba, Uwanga wanarudi hata jioni kwa ibada. Abo ngabo nyine byoshoboka ko bahaba kundi kanisa cyane. Hao inawezekana wanapenda kanisa sana. Twari tuvuze kuba umukozi w'Imana, tulikuwa tunasema kuwa mtumishi wa Mungu. Imana ikaguha kazi, Mungu akupe kazi, ikakubwira ngo ngushinze uyu muntu. Mungu anakuambia nakupea kazi hii. Arimvuze ko burya abantu hari igihe ubona shobuja yerekeyeyo, unaweza ukaona mkuu wako anaelekea na kwenda, ukabikora nabi na unafanya vibaya, ariko uwo mwami we, lakini huyo mfalme ni umwami utazawerekerayo, ni mfalme ambaye hawezi kugeuka, ntawe atareba, anamwangalia kila mtu. Notekereza akaguhindagura, kwa hivyo fikiria aweze kukupindua agashiraho umurimo akavuga ngo uyu murimo nije wo guha, anasema kazi hii mimi ndiyo nimekupa. Amen, amen. Ntabwo ari buri wese, si kila yeyote. Rero amagambo dusomye, maneno tuliyosoma, Esaya yari umuhanuzi, alikuwa ni nabii, yarahanuye, alikuwa ametabiri, ubuzima bwe n'ubwo buhanuzi, ilikuwa ni maisha ya kutabiri. Hanyuma ku murongo wa 8 aho twasomye, mstari wa 8 pahali tumesoma, niwe Imana yavuze ngo ndatuma nde, ndipo Mungu akasema nitamtuma nani. Hari kibazo ushobora kwibaza, kuna swali la kuliuliza, nukuvuga ngo nyuma y'umurongo w'8, baada ya mstari wa 8 w'igice cya 6 ya sura hii ya 6, nibwo Imana yamuhaye akazi, ndipo Mungu akamupa kazi. Kandi usomye uhereye ku gice cya mbere, na ukisoma kuanzia sura ya kwanza, yari umuhanuzi, alikuwa ni nabii. ubwo yakoreraga ndi, alikuwa anamtumikia nani? Paulo yaranditse mu rwandiko rw'Abakorinto, Paulo ameandika katika Wakorinto, aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo, akasema kwa kuwa tunatumika pamoja na yeye. Hari abantu bakora umurimo w'Imana, kuna watu wanaofanya kazi ya Mungu, hari abantu bari mu murimo w'Imana, kuna watu ambao wanakaa kwa kazi ya Mungu, ariko badakorana n'Imana, lakini hawatumiki pamoja na Mungu. Bakorera Imana, wanamtumikia Mungu, ariko ntibakorabore nayo, bali hawana uhusiano na yeye Mungu. Nibo hao ndio murino mko hapa, nibo bazavuga ngo twararirimbye, ndio watakaosema tumeimba, twarabwirije, tumehubiri, twasengeye abarwayi, tumeombea wagonjwa, twahagurukije ibimuga, tumesimamisha vilema, twavuze ubutumwa, tumesema injili. Abo ni ikiraro, hao ni daraja, abo ni abereka abandi nzira, hao ni wanaoonyesha wengine njia, abo ni abari gufasha abandi, hao ni wanaowasaidia wengine, ariko ntibahaba bakora umurimo w'Imana, lakini hawafanyi kazi ya Mungu. Mu gitabo cy'abakozi b'Imana, kwa kitabu ya watumishi wa Mungu, mu gitabo cy'abakozi bari ya registre ku kazi, kwa kitabu cha watu ambao wameorozeshwa kwa kitabu ya kazi, manimero matrikili, ambao wana namba zao za kazi, abo babamo, hao hawamo, ko barafasha barimo bakora, wanasaidia wale ambao wanafanya. Amen, amen. Kugira rero ngo Imana iguhe umurimo, ili Mungu akupe kazi, hari intambwe uyu mugabo yateye kugira ngo Imana imuhe umurimo, kuna hatua alizozipiga ili Mungu ampe kazi. uvuge ngo amen. Amen. Intambwe ya mbere, hatua ya kwanza niriya twasomye ku murongo wa mbere, niyo tumesoma kwa sura ya kwanza, yavuze ngo umwaka umwami Uzia yatanze, amesema katika mwaka ule uliokufa mfalme Uzia, ngo nabonye Imana, nalimuona mwana. kugira ngo ube umuaja nukubona Imana,
ili uweze kuwa na kazi kwa Mungu ni kumuona Mungu. Hatua ya kwanza ni kumuona Mungu. Nabonye Imana. Nimeona Mungu. Baturirimbye abaririmbye kare. Waimbaji wameimba hapo mbele. Baririmbye baravuga ngo ntabwo ari ibyo numvanya abandi. Wakasema si yale nimeyasikia kwa wengine. Ese ni mu gitondo wavuze ucyo Josia cyangwa ni mugoroba? Ama ni mu gitondo. Yavuze ngo ntabwo ari ibyo numvanya abandi. Amesema si yale nimeyasikia kwa wengine. Samakuru. Si habari. Twarabonanye. Tumeonana. Tukaza turimba kera tukavuga ngo nimekutana na Yesu yeye mwenye uwezo kaniokoa. Amen. Nukubona Imana. Ni kumuona Mungu. Abantu babonye Imana bose. Watu wote ambao wameona Mungu. Yabahaye umurimo. Amewapa kazi. Tawahabwa umurimo. Hakuna yule anaweza kupewa kazi. Hari n'indirimbo twakaza turirimba. Kuna nyimbo tulikuwa tunaimba. Ngumenzo uzanzicisha nzirimbe cyangwa nzivuge gusa. Ama niseme tu. Muzamukunda gute? Mnapendanga nini? Hallelujah. Hallelujah. Gomba gusengerwa gahabwa umurimo bese uri yawe Isayake. Ukuyo ni verse twakaza turirimba. Hiyo ndio tulikuwa tunaimba. Ubwo abantu bavuye gusoma, kwa sababu watu wametoka kusoma, ngaba Nteze hano kama akina Nteze akavuga ngo no agomba guhabwa umurimo. Anasema na yeye anafaa kupewa kazi. Ngwe suri yawe Isaya. Je, yule amesoma masomo gani? Uwo umurimo bashobora kuduha aba bishop. Hiyo ni kazi tunaweza kupewa na bishop. Uwo umurimo twohabwa na president wa korali. Hiyo ni kazi tunaweza kupewa na president wa kwaya. Uwo umurimo twohabwa na bashumba. Hiyo ni kazi tunaweza kupewa na wachungaji. Ariko uwo murimo, lakini kazi hiyo nduhagije, haitoshi. Harundu ugomba kuguha umurimo. Kuna yule anaweza kukupea kazi. Mukibonanira. Mnaonana na yeye ana kwa ana. Unamuona ana kwa ana. Mugahura. Mnapatana na yeye. Iryo jambo rya mbere Isaya. Hilo ndilo neno la kwanza Isaya ameona. Yabonye Imana. Ameona Mungu. Hariya twasomye mu gitabo cy'itangiriro. Bali tumesoma Mwanzo. Yavuze uriya mugabo Yakobo amesema. Aravuga ngo narebesheje Imana amaso sinafa. Akasema nimemuona Mungu kwa macho na sijafa. Kugira ngo uhure n'Imana. Ili upatane na Mungu. Kugira ngo ubone Imana. Ili uone Mungu. Hari ibisabwa. Kuna yale unaombwa. Muvuge ngo amen. Hari intambwe ugomba gucamo kugira ngo ubone Imana. Kuna hatua za kupitia ili uone Mungu. Yakobo ari muri uriya rugendo. Akiwa kwa safari hiyo. Intambwe yateye kugira ngo bavugane asingira icyo yarashaka. Hatua aliyoipiga ili wazungumze apate kile alikuwa anataka. Intambwe ya mbere wotera kugira ngo uhure n'Imana. Hatua ya kwanza kupiga ili upatane na Mungu. Ni kungangana. Kungangana. Ni kupiganisha. Ni kurwana. Ni kungangana. Yarakiranye. Amengangana. Ijoro ryose buja guca. Usiku kucha. Aharwaye. Akingangana. Egutanga haleluya. Takushauti haleluya. Murino. Mko hapa. Adonai na mahoro. Adonai mko sawa. Iche kinini kimaze gutaha. Wameshaenda nyumbani. Yarahanganye na malaika. Amengangana na malaika. Hari urugamba ugomba kubanza kurwana. Kuna vita kwanza upigane kugira ngo ubone kubona Imana. Ili uweze kumuona Mungu. Urwo rugamba nuru. Hiyo vita ni gani? Nurwa kamere. Ni ya utu wa kale. Nukurwana na kamere. Ni kupigana na utu wa kale. Nta muntu wabona Imana. Hakuna yule anaweza kumuona Mungu. Nta muntu watunguka Imana iri. Hakuna yule anaweza kumuona Mungu pahali alipo. Nta muntu wageraho bavugana naye. Hakuna Mungu wa kuzungumza na mtu. Akiri umuntu wa kamere. Akiwa mtu wa kale. Nukwambura umuntu wa kera. Ni kutoa mtu wa kale. Ukabona guhura n'Imana. Alafu ndio upatane na Mungu. Inzitizi zituma abantu batabona Imana. Vikwazo zinazowafanya watu wasionane na Mungu. Ni icyaha. Ni dhambi. Kandi icyaha cyose. Na dhambi yoyote. Amen. Ni imbuto ya kamere. Hilo ni tunda la icyaha cyose umuntu akora. Dhambi yoyote mtu anaweza kuifanya. Inzitizi ya mbere ugomba gukuraho. Kwazo la kwanza ambalo unaweza kuondoa. Kugira ngo ubonane n'Imana. Ili uonane na Mungu. Imana iguha umurimo. Alafu Mungu akupe kazi. Iguhicura bukore. Akupe kazi ya kufanya. Abantu benshi. Watu wengi. Bari mu murimo. Wanakaa kwa kazi. Ko barakora. Wanatumika. Bari mu murimo w'Imana. Wanakaa kwa kazi ya Mungu. Ariko batahawe n'Imana. Lakini hawajapewa na Mungu. Sinza handi banditse. Sijui wameandikwa wapi. Sinza abandi babahaye umurimo.
Sijui wengine wamewapea kazi. Ariko ndagira ngo uyu munsi. Lakini nataka siku ya leo. Iki ni kibazo ngomba kubaza. Hili ni swali nafaa kukuuliza. Ninde waguhaye umurimo? Ni nani aliyekupa kazi? Ninde waguhaye uwo murimo? Ni nani aliyekupa hiyo kazi? Ninde wakubwiye kuja muri korali? Ni nani alikwambia wenda kwa nakwaya? Harabo Sokrate maze kubwira Kuna pahali Sokrate amemwambia watu. Kandi biteguye kuzaza vuba. Na wako tayari kukuja haraka. Simpa magazini yoyose. Je, mwito ni huo? Guhura na Yesu. Kupatana na Yesu. Akaguha umurimo. Na akupe kazi. Nukubanza guhangana. Ni kungangana. Ukarwana n'ibyaha. Unangangana na dhambi. Ukabitsinda. Na kushinda. Ukabona guhabwa umurimo. Alafu ndio unapewa kazi. Ukabona kuba umwizero. Ndio unakuwa muaminifu. Ni kizamini ukora. Hiyo ni mtihani utakaoifanya. Amen. Amen. Jambo rya kabiri yakoze. Neno la pili alilolifanya. Yasigaye wenyine. Amebaki peke yake. Umuhamagaro w'Imana. Mwito wa Mungu. Amen. Amen. Muramahoro hano hepfo. Mko salama hapa. Umuhamagaro w'Imana. Mwito wa Mungu. Ugomba kuhabwa. Unafaa kupewa uri wenyine. Ukiwa mwenyewe. Si umuhamagaro rusange. Si mwito wa ujumla. Si kazi duherwa hamwe. Si kazi tunapewa kwa ujumla. Si gikwanganya niko bakaza bavuga. Si kazi ya kupewa kwa watu wote. Si umuzi duhari bwa rimwe. Si tunapewa kwa ujumla. Uhabwa uri wenyine. Unapewa ukiwa peke yako. Jambo ry'Imana riravuga. Neno la Mungu linasema. Yakobo ngo yaherekeje abantu be baragenda. Yakobo amewasindikiza watu wake wakaenda. Arabambutsa baje hakuno. Akawavusha wakaenda ngambo. Amatungo yarayambutse. Akavusha hata utajiri wake. Yaje guhura na malaika. Amekuja kupatana na malaika. Akiwa amebaki peke yake. Amen. Amen. Si umuhamagaro rusange. Si mwito wa ujumla. Twese duhurira kuri bico. Sote tunaweza kupatana kwa ofisi. Twese duhurira mu murimo. Sote tunaweza kupatana kwa kazi. Twese duhurira hano muri ofisi. Sote tunaweza kupatana hapa kwa ofisi. Ariko se, lakini wahamagawe nani? Umeitwa na nani? Uwo murimo ukora? Kazi unayoifanya ni nani aliyekupa kazi hii? Ninde waguhamagara? Ni nani aliyekuita? Waje gukora iki? Umekuja kufanya nini? Igituma utarabona icyo ugomba gukora. Sababu hujapata cha kufanya. Igituma utagira icyo ukora. Sababu una kazi ya kufanya. Nuko ntawaguhamagara. Ni kwa sababu hakuna mtu ambaye Imana yiguhamagara. Mungu akikuita. Imana yiguhamagara. Mungu akikuita. Uwahamagawe wese. Aliyeitwa yote. Yahawe icyo gukora. Amepewa kazi. Amen. Amen. Waritabye. Umeitika. Waraje mu muhamagaro. Umekuja kwa mwito. Uri mu muhamagaro wanje. Unakaa kwa mwito wa nani? Waguhamagara. Ni nani aliyekuita? Nimba yaraguhamagara. Kama amekuita. Nuho murimo yaguhaye. Ni kazi gani amekupa? Subira inyuma. Rudi nyuma. Urebe ko atari wabandura. Angalia kama si kazi ya wengine. Waburi gufasha abandi mu byo bakora. Inawezekana unawasaidia wengine kwa kazi wanazofanya. Ariko subira inyuma utekereze. Lakini rudi nyuma na kufikiria. Ese umurimo nuwanje? Je, kazi hii ni yangu? Ijambo rigira kabiri. Neno la tatu. Gatatu kugira ngo ubonane n'Imana. Ili uonane na Mungu. Nukuivuga. Ni kujitambulisha. Ukavuga izina ryawe. Tambulisha jina lako. Ukavuga izina ryawe. Usema jina lako. Haleluya. Amen. Nta muntu waha kazi. Hakuna mtu ambaye unaweza kumpa kazi uwatazi. Ambaye hamjui. Taugira umukozi. Hakuna yule anamtumishi atazi mwizi. Na hajui jina lake. Yabajije Yakobo. Amemuuliza Yakobo. Aramubwira ngo se witwa nde? Akamuuliza unaitwaje? Izina ryawe uri? Jina lako ni nani? Yatinze kurivuga. Amekaa sana kusema. Ariko yaje kurivuga. Lakini amekuja kusema. Amaze kurivuga. Aliposema jina lake. Aravuga ngo nitwa Yakobo. Akasema naitwa Yakobo. Amen. Amen. Amaze kuvuga gutyo. Aliposema hivyo. Yaramubwiye. Akasema. Iryo zina. Hilo jina. Tirijanye nabo nkoresha. Haliambatana na wale na turabanza turikureho. Tutaondoa jina hilo. Wirinde izina rya kazi. Nikupe jina la kazi. Rucitswe Yakobo. Wewe uitwe Yakobo. Guhura na Yesu. Kupatana na Yesu. Esaya hali twasomye. Esaya pale tumesoma. Ku murongo wa 5. Kwa mstari wa 5. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo mbonyishano nje umunyaminwa yanduye. Amesema ole wangu mimi mwenye midomo michafu. Nuko yari yahuye n'Imana. Ni kwa sababu alikuwa amepatana na Mungu. Iyo wivuze izina. Ukiwa umejitambulisha kwa jina. Imana izirihindura. Mungu atabadilisha jina. Yamara kurihindura. Akishabadilisha. Ikaguha icyo gukora. Mungu anakupa kazi ya kufanya. Uvuge ngo amen. Sema amen. Yakobo yaravuze ngo nitwa Yakobo. Yakobo amesema naitwa Yakobo. Aravuze ngo ntucitswe Yakobo. Akasema utaitwa Yakobo tena. Ubaye Israeli. Umeitwa Israel. Twavuze kugira ngo Imana iguhe umurimo. Tumesema ili Mungu akupe kazi. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza ni uguhura naye. Ni kupatana na yeye. Kugira ngo uyibone. Ili uone. Hari ibyo ugomba gukura. Uone Mungu kuna vitu kuondoe.
kuna vikwazo, hari inzitizi. kuna vizuizi. Inzitizi yatuma utabona Imana. Kizuizi ya kutamwona Mungu Ni icyaha. ni dhambi. Icyaha gikuyemo byinshi. Dhambi inazingatia Nta mambo gitoya mengi. nta n'ikinini. Hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa. Ingeso za kamere zose Tabia za kimwili ntizakwemerera guhura. haziwezi kukuruhusu kuonana na Mungu. Ntizakwemerera ko muhura. Haziwezi kukuruhusu kuonana na Mungu. Kugira ngo nimari guha kazi. Ili Mungu akupe kazi. Ijambo ryakurikiye rya kabiri. Neno ambalo limefuatwa Ni rya kabiri. ni la pili. Siko abanyeshuri. Sinivo wanafunzi. Mwazumvise neza. Mmesikia vizuri. Irya mbere ni ukubonana n'Imana. Kwanza ni kuonana na Mungu. Irya kabiri La pili ni ukwimenya wewe. ni kujitambua mwenyewe. Kwimenya. Kujitambua. Ukimenya. Kujijua kabisa. Ukamenya uriwe. Unajua wewe ni nani? Ukamenya niba uri. Unajua wewe ni nani? Isaya yavuze. Isaya amesema, Aravuga ngo mbonye ishano. akasema ole wangu Je umunyaminwa yanjye. mimi mwenye midomo michafu. Cyatumye abona uwo ari we. Kilichomfanya ajione yeye. Cyatumye amenya intege nke ze. Kilichomfanya ajue udhaifu wake. Cyatumye amenya aho bipfira. Kilichomfanya ajue mahali palipo Kuko yari kuharibikia. yamaze kubona Imana. Ni kwa sababu alikuwa amemuona Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yahoraga hanura. Alikuwa anatabiri. Yahoraga akora umurimo. Alikuwa anafanya kazi. Ariko umunsi yabonye Imana. Lakini siku alipomuona Mungu, yabonye wenyine. amejiona yeye mwenyewe. Yarimenye. Amejitambua akajijua. Avuga aya magambo. Akasema maneno haya. Aravuga ngo mbonye ishano. Akasema ole wangu Je umunyaminwa yanjye. mimi mwenye midomo michafu. Ikimenyetso cy'umuntu wahuye n'Imana. Ishara ya mtu aliyepatana na Mungu. Kiza kigaragaza umuntu wahuye n'Imana. Kinachodhihirisha mtu aliyepatana na Mungu, azabona integekezi. ataona udhaifu wake. Kizakwemeza neza ko wahuye n'Imana. Kitakacho kudhihirisha kuwa umeonana na Mungu ni kubona integekeza. Ni kuona udhaifu wako. Kibazo dufite, shida ambayo tuko nayo, tubona integekeza abandi cyane. Tunaona udhaifu wa wengine sana. Tubona abandi bananiriwe. Tunaona pahali wengine wameshindwa. Tubona makosa y'abandi. Tunaona makosa ya wengine sana. Ico ni ikimenyetso. Hiyo ni ishara kutarahura na Yesu. ya kuwa hujapatana na Yesu. Ni kimenyimenyi. Na itakachodhibitisha nuko hari na makosa ukoze. Ni kwa sababu kuna makosa hata unaweza kufanya. Uzuvuga ngo nabandi bayaguteye. Unasema ni wengine waliofanya ufanye makosa hayo. Uzutangira gushakisha ukuntu afata abantu. Unaanza kutafuta vile makosa yako atawashika wengine. Ico ni ikimenyetso cyo kutagira Imana. Hiyo ni dhibitisho ya kuwa huna Mungu. Urabizi? Eti unajua. Ni runaka watumye ngira gutya. Ni fulani aliyefanya nifanye hivi. Ni wabanje agira gutya. Ni yeye amefanya kwanza hivi. Naje bituma bigenda gutya. Nami nikafanya hivi. Ico ni ikimenyetso. Hiyo ni dhibitisho cyo kutagira Imana. Ya kuwa hujamuona Mungu. Kandi abatarabona Imana. Na wale ambao hawajamuona Mungu. Tibohabwa umurimo. Hawawezi kupewa kazi. Imana ntiyobaha kazi. Mungu hawezi kuwapea kazi. Ndiyo kwandikira uririye. Hawezi kukuandikia huko. Nukubanza mukabonana. Ni kuonana kwanza. Kizamini cha nyuma cyo guhabwa kazi. Mtihani wa mwisho wa kupata kazi. Murazi nyuma yo kwandika. Unajua baada ya kuandika hazabaho interview. Kuna interview. Muza murebana mu maso. Mnaangalia ana kwa ana. Bakakubaza. Wanakuuliza. Ugasubiza. Nawe unajibu. Mwahuriye he na Yesu. Mmepatana wapi na Yesu? Munsi umwe bahuye na Paulo. Siku moja wamepatana na Paulo. Muraza makuru ya Paulo. Mnajua habari za Paulo. Muzi imirimo yakoraga. Si mnajua kazi alikuwa anakizifanya. Kandi buriya yakoreraga Imana. Na alikuwa anamtumikia Mungu. Cyangwa ni muza makuru. Ama mjui habari. Yakoreraga Imana. Alikuwa anatumikia Mungu. Kurya yaragiye Damasco. Alikuwa anaenda Damasco. Kwica abantu. Kuua watu. Kandi ubwo yari makorera Imana. Na alikuwa anamtumikia Mungu. Ariko yari atarahura na nyiri kazi ngo amuha kazi. Lakini alikuwa hajapatana na mwenye kazi ampe kazi. Bahuye. Walipopatana. Yaramubwiye ngo urinde mwami wangu. Amemwambia wewe ni nani bwana wangu? Urinde. Ni nani mfalme wangu? Ninde ndengani. Ni nani ambaye ni baribwirana. Wakajitambulisha pamoja. Paulo aramumenya. Paulo akamjua. Abona kumuha kazi. Ndipo akampa kazi. Uri mu murimo wahawe nande? Unakaa kwa kazi uliyopewa na nani? Ninde waguhamagara? Ni nani aliyekuita? Witavye nde? Umeitika nani? Dufite ibibazo dufite hano murimo w'Imana. Tuna matatizo katika kazi ya Mungu. Mushumba yabikoze mu gitondo ari kubwiriza. Mchungaji amegusia akihubiri. Abantu benshi mubona mu ntambara bafite mu matorero. Watu wengi vita ambazo wanazo kwa makanisa. Nimuzogira amahirwe yo kugira abo muganira. Mkiwa na baraka kuzungumza na wao, ntawe muzovugana ngo akubwire ko byamuturutseho. Hakuna yule mtazungumza akwambie imetokana na yeye. Nabasohoka mu makanisa bakaja mu yandi. Na wale ambao wanatoka kwa makanisa na kwenda kwa mengine. Burya ngo n'ubutwari baba bagize. Hiyo ni ushujaa ambao wamekuwa nayo. Ariko n'ukunanirwa kurya. Lakini ni kushindwa.
nukunanirwa ni kushinda. kuko ngo impamvu Kushindwa. zituma bagenda Kinachowafanya waende ngo ni intege nke z'abandi. ni udhaifu wa wengine. Ndi murahura nabo ngo bababwire Si hata nyinyi mnapatana nao cyangwa mwe wakiwaambia. ndabo murabona Ama ninyi hamjapatana na watu ariya kama bose hao. muza mubona bacikamo Hao wote ambao unaona wakigawanyika burya bitwaza ngo twananiranywe na runaka wanasema ni kama hatujaelewana na fulani. ni ikimenyetso Hiyo ni thibitisho. umuntu wahuye n'Imana Aliyepatana na Mungu. ndatinze se Tumekaa sana. amen Amen. umuntu wahuye n'Imana Aliyepatana na Mungu. dore amagambo yavuze Isaya Sikiliza maneno aliyosema yaravuze Isaya. ngo mbonye ishano Amesema ole wangu, je umunyaminwa yandu mimi mwenye midomo michafu kandi nkaba ntuye hagati y'ubwoko na bwawe. nimekaa katika taifa ambalo limechafuliwa. Amen. Amen. Iyo utahuye ico Ukiwa umegundua iyo hayo, utahuye intege nke ukiwa umegundua udhaifu, oh haleluya haleluya, iyo umenya aho bipfira ukijua pahali imeharibikia, ntawabitahura hakuna yule anaweza kutambua atahuye n'Imana kama hajapatana na Mungu. tawobona intege nke ze Hakuna yule anaweza kuona udhaifu amaso wake. y'umuntu igihe cyose. Macho ya mtu kila mara. Muribuka duhereye kuri Adamu Mnakumbuka tukianzia kwa Adamu mu ngozi ya Edeni, huko shambani mwa Eden. Imana yaramusanze Mungu amempata iramubwira ngo Adamu akamwambia Adam, zagenze gute? imekuwaje? Adamu uti ni inzoka. Adam akasema ni nyoka. Ni Eve. Eve Ni Eve. akasema ni Yawe. Ari umugabo wari madefanda Adamu. Kuna mama ambaye alikuwa anamtetea Adamu. Amen. Amen. Muracyari ino uko hapa ko turavuga guhabwa umurimo n'Imana. Tunasema kupewa kazi na Mungu. Ukaza ubugendera ukavuga ngo Imana yampaye akazi. Unasema Mungu amenipa kazi. Ahantu mpagaze, mahali nimesimama, iyi korari ndimo, hii kwaya ambayo nimeingia ndani, ubudiakoni nkora, huu dikoni ambayo nafanya, ubushumba nkora, huu uchungaji ninaofanya, uburirimbyi nkora, uimbaji ninaofanya, izi ntebe ndimo guhanagura, hizi viti ninazozipanguza, uyu murimo, hii kazi na uhawe na nyiraho, nimepewa na mwenyewe. Ntuzavunwa n'abashumba, hutaweza kuchoka kwa ajili ya wachungaji, tuzavunwa n'igihe batagushimiye, na hautaweza kusumuka kwa sababu hawajakushukuru, kuko wauhawe na nyiraho, kwa sababu umepewa na mwenyewe. Igituma abantu bavunika, sababu ya watu kuchoka mu kugira ico bakora mu murimo w'Imana, ni kuweza kufanya kile watakachokifanya kwa kazi ya Mungu, nuko nubundi bauhawe n'abandi ni basa, kwa sababu wamepewa na wengine naofanya. Wahuye na Yesu akamuha, lakini aliyepatana na Yesu na kumpa kazi. Twari tuvuze kwivuga, tulikuwa tunasema kujitambulisha, kwimenya, kujijua, ukamenya intege nke zawe, kujua udhaifu wako, wamara ukabwira Imana, alafu ukaambia Mungu, Mungu, dorukomeze, ona vile nilivyo, dorukomeze, ona vile nilivyo, umunyantege, mimi ni mdhaifu, birananiye, imenishinda, bizabipfira, uanga inaharibikia hapa, niko hivi, ngiriza intege, nina udhaifu kama huu. Imana izikwemera, Mungu atakukubali pamoja na udhaifu. Mungu atakukubali na udhaifu huo. Igesanga Gideoni, amewahi kumpata Gideon, ikamwira ngo wamunyembaraga, anamwambia mwenye nguvu wewe. Gideoni toya, Gideon anasema la, hamna. Ubundi kimenyetso cyo kwitaba umuhamagaro w'Imana, thibitisho la kuitika mwito wa Mungu, ubundi ikimenyetso cyo gukora umurimo w'Imana neza, thibitisho ya kufanya kazi ya Mungu, ishara mu ntege nke z'abantu, kwa udhaifu wa watu, mu ntege nke twemera, kwa udhaifu tunaokubali, aho tunanirira, pahali tumeshindwa, niho Imana izibona hihera kugira ngo dukoreshe. Ndipo Mungu anaanzia ili aweze kututumikisha. Igihe cyose twumva ko dufite imbaraga, wakati wote tunajihisi kuwa na nguvu, igihe cyose twumva ko tubishoboye, wakati wote tukijihisi tunaweza, igihe cyose twihagazeho, wakati wote tukisema tunaweza. Narivuze umugabo wari madefanda Adamu, nilikuwa nasema mtu ambaye alikuwa anamtetea Adam, yaravuze ngo Adamu, alikuwa anasema Adam ngo yabwiye Imana ngo ni wa mudamu wampaye, amemwambia Mungu ni hule mke uliyenipa. Ngo ningaho yarabwiye Imana, ni kama alikuwa amemwambia Mungu, tibi byose ntabyo narinzi, haya yote sikuwa nayajua. Uwamuzanye se namugusabye, umemleta nikiwa nimekuomba. Ibi bibazo ni wewe wabizi, haya matatizo ni wewe uliyeleta, kubera kuko Imana niyo yamuzaniye umufasha, kwa sababu Mungu ndiye alimletea msaidizi. Kwa hivyo makosa na yawe, makosa ni yako Mungu. Iyo utamunzanira kama ungeniletea singefanya mambo kama haya. Abantu, watu, kamere y'umuntu, nafsi ya mtu nuguterera ku bandi, ni kurushia kwa wengine. Ibitagenda byose, yale ambayo hayatembei vizuri, uzuzita iby'abandi, unayaita wengine. Ibidatungana, yale ambayo hayako sawa. Sasa abantu bari mu kunanirwa gukorera Imana, na watu ambao wanashindwa kumtumikia Mungu, mwitorera kananirwa gukorera Imana, kwa kanisa anashindwa kumtumikia Mungu, akaba adatanga amaturo, anaishi bila kutoa sadaka, ati sitoi fungo la 10, ntaza kora amasuku, hafanyi usafi, akamavuga ngo impamvu n'abandi, na anasema sababu ni wengine, ngo jewe ndibaza bambo, eti mimi hawanioni, ngo ndibaza bamba agaciro, hawanipi heshima, nuko utarimenya, kwa sababu hujajitambulisha. Uwabonye Imana, aliyemuona Mungu, wahuye n'Imana, aliyepatana na Mungu, azayimenya,
anajijua. Hari umurinzi waririmbye, Kuna mwimbaji aliyeimba aravuga ngo maze kumenya uwo ndiwe, akasema nilipojua yule niliye. Bakumanywa nijoro mu ntambara, mu mvura ndetse no mu mwijima, maze kumenya uwo ndiwe nkamenye. Nahisemo mitego gukorera, haba kumanywa nijoro murambara, mvura ndetse no mu mwijima, imbabazi zawe n'urukundo rwawe nibyo byatumye menya uwo ndiwe. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe nibyo byatumye menya uwo ndiwe. Iyo umaze kwimenya, ukishajitambua, ukamenya intege zawe na kujua udhaifu wako, ukazikorera Imana, na kutumikia Mungu, hari ikizigukorera. kuna kile Mungu atakufanyia. Amen. Amen. Jambo rya mbere, neno la kwanza, Imana izikweza. Mungu atakutakasa. Usomye muri iki gice cya 6, ukisoma hapo kwa sura ya 6, twavuze tumesema ku banyeshuri, kwa wanafunzi. Amen. Amen. Hari umuntu wigeze ambwira umunsi umwe, kuna mtu amewahi kuniambia siku moja, arambwira ngo yari mu modokari, alikuwa kwa gari bari kugenda, wakitembea, noneho aganira n'abantu bari bicaranye, akaongea na watu ambao walikuwa wanaketi na yeye. Umwe aramubaza, bagenda bavugana, mubaza undi bari kumwe, tesi uyu muntu muraziranye? Akamuuliza, je, mtu huyu mnajuana na yeye? Aramubwira ngo wanasoma kwa chache moja. Aramubwira ngo biga mwikanisa rero. Ntabwo mwazumvise? Hamjasikia? Ndibashiriki kwa chache moja ngo wanasoma kwa kanisa moja. Iyo terume yamereye neza cyane. Sema iranoze cyane. Ubundi Yesu yabwiye abigishwa. Yesu amewaambia wanafunzi, arabwira ngo mugende mwigisha abantu. Akasema nenda mkawafunze watu. Nibizera, wakiamini, mubabatize. Wabatize. Iyo umara kubabatiza, mukimaliza kuwabatiza, mubigishe, muwafunze kwitondera ibyo nababwiye, kutii yale niliyowaambia. Umurimo mukuru w'itorero, kazi kuu ya kanisa, ni kuwafunza kushika sheria hizi, ni kubigisha kubahiriza amategeko. Ariko ndi muri tayari kwiga, lakini hamuko tayari kusoma. Ntabwo muri abanyeshuri. Sisi si wanafunzi wazuri. Hasigaye kuzobatuma abavyeyi, ni kuwatuma wazazi. Twavuze ku banyeshuri, ijambo rya mbere kugira ngo Imana iguhe umurimo, ili Mungu akupe kazi, mugomba kubanza guhura nawe. Mnafaa kupatana na yeye, mukavugana na kuzungumza. Ijambo rya kabiri, neno la pili, wewe ubwawe, wewe peke yako, ukimenya na kujijua, ukayibwira, na kuweza kujitambulisha kwa Mungu. Kuriya unamwambia Mungu. Cyatumye Mose, Musa, Imana yazimuhamagara. Mungu alikuwa anamuita, akavuga ati njyewe sinzi kuvuga. Anasema mimi sijui kusema. Mungu anamwambia mimi ndo napea watu kunena. Mukajadiliana, mnajadiliana na Mungu, nagupfa guhaguruka gusa, si kusimama tu. Mukagira ibyo muza kuzuza, muwe na kile ambacho uzabikora neza, warahuye, utafanya vizuri ukiwa umepatana na Mungu. Iyo rero umaze kwemera intege nke zawe, ukishakubali udhaifu wako. Dusomye ku murongo wa 6, tukisoma hapo mstari wa 6, urasanga hayo makuru, utapata habari hizi. Amaze kuvuga ngo mbonye ishano je umunyaminwa yawe, aliposema ole wangu mwenye mchofu mitamu, kuvuga uwariwe, alipojitambulisha yeye ni nani, aravuga ngo nicho nashaka, akasema sasa ni hiyo nilikuwa nataka. Yakobo amaze kuvuga izina rye neza, Yakobo aliposema jina lake kwa jina, malaika yaramubwiye ngo umugisha ndawuguha, malaika amesema baraka nitakupa. Zakayo amaze guhishura neza uwariwe, Zakayo alipodhihirisha yeye ni nani, Yesu yaramuboneka. Yesu amemuonekania. Nta muntu wahuye na Yesu, hakuna yule aliyepatana na Yesu, nta muntu wavuganye nawe, hakuna yule aliyezungumza na Yesu, wareke kumuhicha kora, alafu Mungu akose kumpa kazi ya kufanya. Malaika ngo aramanuka, malaika akakuja, amucisha hikara, akaweza kumgusa kwa kaa, aramweza, akamsafisha, aramutunga, akamsafisha, amutunganyiriza umurimo,
akaweza kumtakasa kwa kazi, amuheza uburyo bwo gukora, akampa jinsi ya kufanya. Hari umuririmbyi waririmbye, Kuna mwimbaji ambaye ameimba, naguma mvuga baririmbye, endelea kusema waimbaji uko baririmbye, kama wameimba. Yaravuze, amesema ngo nutabasha kuja kuri, usipofikia mbali, ngo wigishe nka Paulo, ufundishe kama Paulo. Aravuga ngo nino hari abapagani, akasema hata huko kuna wapagani, wabasha kugarurira Yesu, unaweza kumrudishia Yesu. Nta muntu, hakuna mtu Imana yahaye umurimo, Mungu aliyempa kazi, itabanje kumweza, kama hajamtakasa, itabanje kugira ikimukora, kama hajafanya kitu. Tawe Imana yagize ikimukora, hakuna yule ambaye Mungu amemfanyia kitu atabanje kuvuga uwari, kama hajajitambulisha yeye ni nani. Turi kumwe, tuko pamoja. Kwemera uriwe, kukubali yule uliye, kwemera intege nke zawe, kubali udhaifu wako, bihesha Imana, inampa Mungu ruhusa gutunganya, kibali ya kukutayarisha. Ngo malaika araza amucishaho ikara, malaika akaja na kumpitisha kaa, amucishaho ikara ku minwa, akakuja na kupitisha kaa kwa mdomo, aramuhumanura, alafu akaweza kumusafisha, amugira uwera, akamuosha na kumtakasa. Niwe nzira yo kwera no gukiranuka, abanduye imitima, nta muntu numwe, hakuna mtu hata mmoja uwanduye ambaye ni mchafu uzakora umurimo w'Imana, ambaye atatumika kazi ya Mungu. uzakora uw'abantu, utafanya kazi ya watu, uzakora uwakora, utafanya kazi ya wanakwaya, uzaririmbira abantu, utawaimbia watu, bizahekera hano, itaishia hapo, bizagarukira muri iyi, itaishia kwa mambo haya tu. Ariko umuntu wese, lakini yeyote yule Imana izihakaza, ambaye Mungu anampa kazi, nuwo yejeje, ni yule aliyemtakasa, ikagutunga na anakutakasa Mungu, ikakubwira ngo nguhaye umurimo, anakuambia nakupa kazi. niba kama isi dunia ije guheza abantu, ikienda kuwapa watu kazi, niba habaho kubanza kubakoresha ibizamini, kama kuna mtihani kwanza ndio uajiriwe, niba habaho gutsinda no gutsinda, kama kuna ile kushinda na kushindwa, Imana siyo yapfa guha buri wese, si Mungu atiapee kila mtu. niba mubona abantu benshi, kama mnaona watu wengi, niba mubona abantu benshi, mkiwa mnaona watu wengi bakora ibinyuranye n'abakozi b'Imana uko bakabikoze, wakifanya tofauti na watumishi wa Mungu, abo n'abakozi b'abantu, hao ni watumishi wa wengine, abo barihamagara, hao wamejiita, tibahuye na mwenyewe, hawajapatana na mwenyewe, ntabwo ari wowe wabanga, si yeye aliyewaajiri, bihangiye imirimo, wao wamejitungia kazi, bisa n'ivy'abantu, wamefanya karibu na wengine, lakini yeyote aliyepatana na Mungu akamuha inkoni na akampa fimbo, akamuha umurimo, akampa kazi ya kufanya. ko ndareba kariya kantu waraho nihaye ngomba kugeza, kuna pahali nimejipea kufikisha, itumara tuze gutarama, alafu tukuje kuendelea na ibada. Urasokera uko sawa? Muhagarikiziga niwe msimamizi ndiye natinze, nimekaa junguje umutwe, mwamubonye, mmemwona, muhagarikizi ni uzugora, msimamizi ndiye anasema, ariko kubera kuko nanje mbanzi ukuntu bipanze, kwa sababu hata mimi najua vile imepangwa. rimwe na rimwe nzanyoba inzira, kibwira ko ndi mu murongo, tasha kure amaso y'Imana, gasaisha ngiyanduza, ariko we nantera umugongo, arari maso kubwanjye, kugira ngo ngaruzi neza urukundo n'imbabazi. Imana kugira ngo iguhe umurimo, ili Mungu akupe kazi, izibanze ikakweza, Mungu atakutakasa kwanza, ikabona kuguha umurimo, alafu ndio Mungu anakupa kazi. Amen. Umuririmbyi yararirimbye, mwimbaji ameimba, aravuga ngo uncure umvugutire, uncure inkamba zindi muzinkuremo, akasema unitengeneze kabisa, numara umpindura icyuma cyawe uhorokoresha, alafu unifanye kuwa chuma chako unitumikishe. Guhamagarwa n'Imana, kuitwa na Mungu, ikaguha umurimo. Mungu akupe kazi. Ninde waguhamagaye? Ni nani aliyekuita? Ninde waguhaye umurimo? Ni nani aliyekupa kazi? Uri mu kazi kandi unakaa kwa kazi ya nani? urakorerana, unamtumikia nani? Paulo yaranditse, Paulo ameandika, Amen. Aravuga ngo iyo turi mu uyu murimo, akasema tukiwa kwa kazi hii, ngo tuba dusa n'abakorera ibihe, ni kama tunatumikia malipo. Aravuga kandi ngo nta wabo umusirikare, akasema hakuna yule anaweza kuwa mwanajeshi. Twahamagariwe gukora umurimo, tumeitiwa kufanya kazi ya Mungu.
imaze kukweza Mungu akikusafisha ikagutunganyiriza umurimo na kukutakasa kwa ajili ya kazi, ibona kuguha. alafu sasa ndiye atakupa Yavuze kazi. ku murongo wa 8, Amesema kwa mstari wa 8, ijwi ryabajije, sauti limeuliza, iravuga ngo ninde ntuma? likasema ni nani nitakayemtuma? Aravuga ngo ndi hano ntuma. Akasema niko hapa, nitume. Mavuno mengi watenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie. umurimo w'Imana uragutse. Kazi ya Mungu ni pana. Niki wakora mu Ni bwami nini ambayo bw'Imana? unaweza kufanya kwa ufalme wa Mungu? Imana yiteguye kugukoresha. Mungu ako tayari Imana kukutumikisha. iragutegereje kugira ngo ugire icyo ukora mu Mungu bwami. anakungojea ili uweze kufanya kitu kwa Imana ufalme kwira wake. guhamagarira kuba umukozi Mungu wawe. anakuitia ili uwe mtumishi wake. Imana kwira guhamagarira kazi. Mungu anakuita ili ufanye kazi. Ntabwo twahamagariwe kwicara, Hatujaitiwa kukaa, twahamagariwe umurimo. tumeitiwa kazi. Nukuza gukora. Ni kuja kufanya kazi. Turabakozi. Sisi ni watumishi. Ukora iki mu murimo w'Imana? Unafanya nini kwa kazi ya Niki Mungu? wahamagariwe gukora? Ni nini umeitiwa kufanya? Ese ndi waba waritabye abantu? Je, hujawaitika watu? Subira inyuma. Rudia nyuma. Igituma bivuna, Sababu inakusumbua. igituma bikugoye, Sababu inakusumbua. turimenya. Hujajijua. Turamenya ukorera. Hujajua ni nani Hari unamtumikia. umwami dukorera. Kuna mfalme tunayemtumikia. Mpavu zibiri. Sababu mbili. Abakozi akunda gukoresha, Wale watumishi ambao anapenda nabo kuwatumikisha yivuganiye ni nabo, wale aliozungumza na wao bagasezerana, na wanaweza kuagana, bakizerana. wanaaminiana. Abakozi b'Imana Watumishi wa Mungu ibibaranga, yakatakayo abantu Imana wathibitishe. ishaka gukoresha, Wale ambao Mungu anataka ibintu kuwatumikisha, bigomba kubaranga. kile kitakachowaonyesha. Vuge nka bibiri gusa, Acha niseme kama mbili. kugira ngo Imana ikwizere, Ili Mungu akuamini, iguha umurimo. akupe kazi. Nyuma yo kukweza, Baada ya nyuma yo kukutafakasa, kwivuga wewe, baada ya nyuma yo kujitambulisha, kwimenya, baada ya kugira kujijua, ngo Imana igukoreshe. Mungu akutumikishe. Amen. Amen. Ibintu Imana isaba kugira ngo ubibifite, Vitu ambazo Mungu anaomba ili kugira ngo akutumikishe, ibone kuguha umurimo. ili akupe kazi. Jambo rya mbere, Neno la kwanza, ugomba kuba umunyakuri. unafaa kuwa mwenye ukweli. Imana ntizikoresha abantu baza babesha. Mtu hawezi kutumia watu ambao ni waongo. Ugomba kuba umunyakuri. Unafaa kuwa mtu mwenye Ukuri ukweli. kugahera kuri wewe, Ukweli uanzie kwako wewe. ukavuga ukuri kwawe, Unasema ukweli wako. ukavuga ukuri ukomeze. Unasema ukweli vile Umwanditsi ilivyo. yaranditse mu gitabo cya Zaburi, Mwandishi ameandika katika yaravuze Zaburi, ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, akasema nani atakayesimama kwa mlima wa ninde uzaba Bwana? mu nzu Nani y'Uwiteka, atakayesimama kwa ngo nyumba ya Bwana? nutabeshera abandi, Ni yule ambaye hawadanganyii wengine. nuvugisha ukuri uko kuri mu mutima. Ni yule anasema ukweli vile ilivyo ndani ya moyo wake. Imana irashaka abakozi Mungu anataka watumishi ikoresha umurimo wayo, ambaye atawatumia kwa kazi yake, bahagarara mu kuri. wasimame kwa Yaravuze uwo ukweli. mwanditsi, Amesema mwandishi ngo huyo, nubwo kwamuhemukira, hata kama imsaliti, icyo yarahiriye kile alichokiapa ngo azagisohoza. atakitimiza. Imana izikoresha abanyakuri, Mungu anatumia wenye ukweli. ukuri kwabo Ukweli wao akaguhagararaho anasimama kwa ukweli ahantu hariho hose, pahali popote, ahantu ageze hose, pahali anafikia, mu buzima kwa busanzwe, maisha ya kawaida, mu mirimo dukora, kwa kazi tunazofanya. igakenera ngo tube abanyakuri, Anahitaji tuwe wenye ukweli kugira ngo Imana ili Mungu nayo iduhe umurimo tuwukora. atupe kazi ya kufanya. Abantu batagira ukuri, Watu ambao hawana abantu ukweli, b'abanyabinyoma, watu ambao ni waongo, abantu baza babesha, watu ambao ni waongo, abantu bishushanya, wale ambao wanajifananisha, Imana Mungu ntiyabakoresha. hawezi Icya kuwatumikisha. kabiri, Pili, abo Imana ishaka guha umurimo wale ambao Mungu anataka kuwapa kazi ni abantu bahindutse. ni watu ambao wamebadilika. Guhinduka, Kubadilika, ugahinduka, unabadilika, ugahinduka, unabadilika, ukava hamwe unatoka mahali pamoja ukaja ahandi, unaenda kwingine, ukambura umuntu umwe, unavua mtu wa kwanza, ukambura umuntu wa kera, unavuta utu wa ukambara kwanza, undi musha. alafu unavaa Wahindutse mu byo avuga, umebadilika kwa masemo, wahindutse mu ngendo ze, badilika kwa mwenendo wake, wahindutse mu mitekerereze, amebadilika kwa mafikra. Imana ikabona kuguha Mungu umurimo. ndiye atamtumia sasa. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Imana ikeneye abantu bahindutse. Mungu anawahitaji watu waliobadilika Nta kabisa. muntu wahuye n'Imana Hakuna mtu aliyepatana na Mungu wagume uko yaraye alafu aendelee kuwa vile alivyokuwa. azahinduka kabundi. Anabadilika na kuwa mtu Imana mwingine. ikabona kumukoresha. Mungu ndiye anamtumikisha. Paulo, Paulo, Imana yaramuhinduye, Mungu amembadilisha, ahinduka uko yari asanzwe, akabadilika tofauti na vile alivyokuwa, asubira ku bundi, akawa mtu mpya. abona Imana ibona kumuha. Mungu ndipo akamtumia. Ariko Lakini kibabaje, kinachohuzunisha, uribwira kuri mu murimo w'Imana, unajiambia kwa uko kazi ya uhagararanye Mungu, n'abandi nk'umukozi w'Imana, unasimama na wengine kwa kazi ya Mungu, uhagaze nawe nk'uri mu murimo, unasimama kama mtu ambaye yuko ariko kazini, iyo bakwitegereza lakini wakikuangalia uracari wa wundi. uko
kurakorera abandi, unatumikia wengine. ariko uwo mwana Lakini huyo mfalme azakoresha abantu bahindutse, anatumia watu waliobadilika, azakoresha abantu bahindutse, anatumia watu waliobadilika, bambuye umuntu wa kera ambao wamevua utu wa kale bakambara undi muntu, wakavaa utu upya. abo nibo azashaka. Hao ndio anataka kutumikana wao, badashobora gutukisha umurimo, ambao hawawezi kutusi kazi ya ijambo Mungu. ry'Imana, Biblia neno la Mungu izivuga ngo umurimo w'Imana nasema kazi ya Mungu nguratukwa ku bwanyu. inatusiwa kwa ajili yenu. Abaririmbyi Waimbaji bahindutse, waliobadilika, bahindutse by'ukuri, waliobadilika Imana ukweli. ikabona kubaha umurimo. Mungu ndiye anaopea kazi. Umurimo Imana iduha, Kazi Mungu anatupa, umurimo Imana ishaka kazi Mungu anahitaji nuwo guhindura abandi, ni ya kuwabadilisha nuko wengine, dushobora kuba twarahindutse, ni kuwa tumebadilika tayari. twarahinduye imivugire, Tukiwa tumebadilisha mwenendo, tugahindura imitekerereze, tunabadilisha mafikra, tugahindura imigenzereze, tunabadilisha mienendo, Imana ikabona Mungu kudukoresha. ndiye anatutumia Ese sasa. witeguye gukorana Je, n'Imana? unahitaji kutumika na Witeguye Mungu? ko Imana igukoresha? Unahitaji Mungu akutumikishe? Subira inyuma, Rudia nyuma, ubonane nawe, uonane na Mungu, uzabone kuza. alafu ukuje. Intambara dufite mu matorero, Vita ambazo tunazo kwa ko makanisa, turakoresha abantu umurimo w'Imana, tunawatumikisha watu kwa kazi ya Mungu, twabangaje umurimo w'Imana, waajiri kwa kazi ya Mungu, bahawe inshingano umurimo w'Imana, wamepewa jukumu kwa kazi ya Mungu, ariko batarahuye n'Imana, lakini hawajapatana na nico Mungu. gituma bavuna, Ndio maana nico inawasumbua, gituma bawukora ndio kutari, maana wanafanya nico tofauti, gituma bakora ibitari ndio byiza, maana wanafanya ariko sio umuntu stahili. wahuye n'Imana, Lakini aliyepatana na Imana Mungu, ikamuha umurimo, Mungu anambadilisha, awukora yitonze, anafanya akiwa mpole, awukorana ubushishozi, anafanya akiwa awukorana anachunguza, ubwenge. anafanya na hekima. Abandi bantu Imana ishaka gukora, Wengine ambao Mungu anataka kuwatumikisha, amen, amen, nabuzuye umwuka we, ni waliojaa Roho Mtakatifu, nabuzuye umwuka we, waliojaa Roho mu Mtakatifu bisabwa kwa yale ambayo tunaombwa ivyanditse kwa maandiko, kugira ngo Imana ibahe umurimo, ili Mungu atupe kazi, nuko ibaha umwuka we, ni Mungu awape Roho nuko Mtakatifu, uyoborwa n'umwuka ni we. kuongozwa na Roho. Yabwiye abigishwa, Ameambia wanafunzi, arababwira ngo murindi, akawaambia ngojeeni, icyakora lakini muzahabwa imbaraga, mtapewa nguvu, umwuka wera n'abamanukira, Roho akiwakujilia, muzaba abagabo bo kumpa. mtakuwa waume wa kunishuhudia. Arababwira ngo murindire Yerusalemu, Akawaambia ngojeeni Jerusalem, umwuka namara kuza, Roho akishakuja, muzabone kwinjira mu kazi, alafu ndio muingie kwa kazi. nimara kuboherereza umwuka, Nikishawatumia nimumara msaidizi, kwakira mwuka we, mukishapokea Roho Mtakatifu, muzabone kuja kuririmba, ndiposa mwende kuimba, muzabone kuja gucuranga, ndiposa mwende kupiga muzabone kinanda, kuja kubwiriza, ndiposa mwende kuhubiri, muzabone kuja gukora umurimo, ndiposa mwende kufanya kazi, muzabone guhanagura intebe. ndiposa mupanguze viti. Ari kiza kintangaza cyane, Kuna kitu unishangaza sana umurimo w'Imana, kwa kazi ya Mungu. abantu benshi bumva bavuga, Watu wengi nasikia wakisema mwandambiwe iminota 5 nisigaye, dakika 5 tu, 5 guke 5 1 2 3 5, 5, iracyabarambiye, hiyo ndi mwarimu yizi murayimenye, ni 5 guke ndageze ari kuri 12, tafikisha hapo 12, nama nicara, alafu nikae. amen, 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 amen. kumunaniwe aka konyine gasigaye, Meshindwa na hii iliyobaki. amen. Amen. Umwuka wera, Roho Mtakatifu. narivuze ko nza ntangazwa n'abantu bavuga ngo ibizo ndi bisaba umwuka, Nilikuwa nashangaa na watu wanaosema haya hayahitaji roho, ngo bisaba gusa kuba warize contability, eti ni kuwa umesomea tu accountability ngo umukontabule muri korali, ndiposa ukuwe mweka hazina kwa wanakwaya. oya, La, umwuka wera asabwa kuhaba, Roho Mtakatifu awepo, guhanagura intebe. kupanguza viti. Hari umushumba nari mu materaniro, Kuna mchungaji nilikuwa kwa nari ushirika, mpari bari gusengera abakozi, nilikuwa akiombea watumishi, aravuga ngo kriteri z'umudiyakoni akasema kwa yale yanayodhihirisha izo deacon, yasomye, yale alisoma, arizantangaje uwo munsi, kuna yale yamenishangaza siku hiyo. zibabwire Niwaambie, erazo ngo bagomba kuba ngo bafite n'isura nziza, eti wanafaa kuwa na sura nzuri, ngo ikazivuta abantu, iwavute watu. iyo ni engagement yahariye hanze, Hiyo ni niko baza bavuga kuajiriwa hapo nje, ku ma reception, uko kwa reception, mu tubare n'ahandi, uko kwa baa na mahali pengine, isura ziyatira, sura ambazo zinavutia, zivuta abakiriya, ambazo zinawavuta nacyo kuza makastoma, gituma kenshi babasaba kwambara neza iriya, ndiposa wanaomba kuvaa vizuri huko. kuriya gani ko kwiza ko mu kazi hariya, Hiyo ndo vizuri kwa kazi huko, siko Sokra, sinivo Sokrate, ngo babone nyine ibizotuma baza, iwafanye waone kile kitaweza kuwafanya wakuje. no mu ikanisa naho ngo niyo kriteri, Na hata kwa kanisa hiyo ndio iravuze wataendea. ngo babe buzuye umwuka wera, Akasema wawe wamejaa Roho Mtakatifu, umurimo wose w'Imana, kazi yote ya Mungu, gucuranga sente, kupiga kinanda. niyo mpamvu Ndio maana bavandimwe, ndugu zangu, bakozi b'Imana, watumishi wa Mungu dusangiye umurimo, ambao tunaambatana kwa kazi, uhamagariwe ibitandukanye, tumeitiwa kwa mambo igikorwa tofauti. cyose uhawe, Kazi yoyote uliopewa na Mungu, umurimo wose wahamagariwe, kazi yoyote ulioitiwa na Mungu, buri gitondo, asubuhi buri mbere yo kuwukora, kabla ya kufanya, uzufata umwanya wo kuwusenya. chukua muda wa kuombea.
Shizirungu naje guhagarara kuri iriya kamera. Ndugu akisimama kwa kamera. Abanza yihudumie. Aombe kwanza. Ayisengere. Aombe kwanza. Asaba umwuka wera kumufasha. Aombe Roho Mtakatifu amsaidie. Nuje guhuza isinga n'iyindi. Akienda kuunganisha nyaya kwa zingine. Ngo ibisizo gusengera. Eti haya si ya kuombea. Ubuyobe. Hiyo ni upotofu. Ubuyobe. Ni upotofu. Igikorwa cyose cy'Imana. Kazi yoyote ya Mungu. Umurimo wose uhamagariwe mu. Kazi yoyote ulioitiwa na Mungu. Umurimo wose Imana iguhamagariye. Kazi yoyote ya Mungu. Kriteri sabwa ya mbere. Kitakacho ombwa cha kwanza. Uvuge ngo amen. Nukuba wuzuye umwuka wera. Ni kuwa umejaa Roho Mtakatifu. Kuzura umwuka wera. Kujaa Roho Mtakatifu. Ukazuja kuri machine. Unaenda kwa computer. Ukaza wuzura umwuka wera. Unajaa Roho Mtakatifu. Ukavuga ngo iki Imana yampamagara. Unasema kile Mungu amenitia. Imana yampaye. Kazi Mungu amenipa. Wazuhagara hari ugiye kwishaza abantu. Ukisimama hapo ukienda kuketisha watu. Ngo ndi muri service Imana yampaye. Unasema ninakaa kwa service Mungu alionipa. Asengera ngo uyu munsi Imana. Unaiombea siku ya leo Mungu. Amavuta yo kuko. Unipe mafuta ya kufanya. Harabahawe kwicara bakumva. Kuna wale ambao wamepewa kukaa na kama Imana yahamagaye itaha ya. Hakuna yule aliyeitwa na Mungu hajampa kazi. Kama una kazi kwa kanisa. Niba ntawugira. Kama una kazi kwa kanisa. Wewe hujaitika. Ariko witavye wese. Lakini aliyeitika yote. Aliyepatana na Mungu yote. Yule aliyepatana na Mungu. Amempa kazi. Taha ni kibazo. Nenda na swali. Nuhi Imana yaguhaye. Ni kazi gani Mungu amekupa? Nimba yaraguhaye. Kama amekupa ni Imana yaguhaye umurimo. Ni Mungu aliyekupa kazi hiyo. Ni Imana yaguhaye. Ni Mungu aliyekupa kazi hiyo. Iyo rimwe na rimwe ndi guhamagara abantu hano muri services zitandukanye. Mara kwa mara nikiwaita watu hapa kwa service. Kuna wakati najiswali. Kweli ni mwito. Je, hii ni mwito? Umuhamagaro w'Imana. Ni mwito wa Mungu. Ni Imana yampaye guhagarara kuri iyi nimero. Ni Mungu aliyenipa kusimama kwa namba hii. Ahantu mbagaze ni Imana yahasha. Pahali nimesimama ni Mungu ameniweka kwa namba hii. Umunyamasengesho w'itorero ni Imana yabimbaye. Kuwa mwanamombe wa kanisa ni Mungu aliyenipa. President wabimbaye. Ama ni kiongozi aliyenipa. Uvuge ngo amen. Semeni amen. Ninde waguhamagaye? Ni nani aliyekuita? Twavuze ngo guhabwa umurimo n'Imana. Tumesema kupewa kazi na Mungu. Usubize banyiraho. Urudishe kwa wenyewe. Uje gushaka uw'Imana yako. Nenda kutafuta kazi Mungu alikuitia. Umurimo ni munini. Kazi ni kubwa. Nehemia yaravuze. Nehemia amesema. Ye gutangaza haleluya nyinshi. Takushauti haleluya. Yande bahamagawe n'Imana. Ni akina nani wameitwa na Mungu? Nehemia yaravuze. Nehemia amesema. Aravuga ngo umurimo w'Imana urakorerwa hagutse. Akasema kazi ya Mungu inafanywa mahali papana. Amashinga ku murimo. Ngo biciye amashinga. Donc bahanye intera distance umwe ari hari undi ari hari. Mmoja ako hapa mwingine ako hapa. Amen. Amen. Umuntu ngo ari kure ya mugenzi. Mtu ako mbali na mtu mwingine. Ariko mu gice cya kane. Lakini kwa sura 4 aravuga ngo ibishingwe byabaye byinshi. Akasema uchafu umekuwa mwingi. Ibishingwe byabaye byinshi. Uchafu umekuwa mwingi. Kajagari kabaye umurimo w'Imana. Ile kelele imekuwa kazi ya Mungu. Nabaraje batarahamagawe. Ni wale ambao wamekuja bila kuitwa na Mungu. Tajwi ry'Imana bumvise. Hamna sauti ya Mungu. Tajwi ry'Imana bumvise. Hawajasikia sauti ya Mungu. Bistaza yandi majwi. Wameitika masauti mengine. Kwa mukobwa twataramanye umunsi umwe. Kuna binti ambaye tumekesha naye pamoja. Aravuga ngo yaziye mu kigara ruharije. Akasema amekuja tu na ngo yatangiye gusara gukurikira abandi. Ameanza ni kuwafuata wengine. Ngo aje kwisanga nawe gitaramo. Akajipata na yeye akiwa hapa. Wajute. Umekujaje? Nduri umufroderi. Si wewe ni mtu ambaye anapita kando. Umepitia wapi? Kuya mu mirimo mutuzi twinshara abantu benshi usanga ari abafroderi. Kwa kazi nyingi unapata watu wamepita njia za kando. Hawana vitambulisho. Bimwe bagiye kuzana. Moja wameenda kuleta diplome batakoreye. Diploma ambayo hawajatumikia. Kubera ko zisabwa. Eti kwa sababu wanaombwa. Abo ndimo bazabicaka. Hao ndio wanaharibu kazi. Ndio guhamagaye. Ni nani aliyekuita? Haleluya. Tema la redeniza corse velarier. Kaduhimbaza Imana. Katuabudu Mungu. Ndashoje. Nimetamatisha. Utahana ikibazo. Nenda na swali. Usubire inyuma. Nenda urudi nyuma. Uje guhura na nyiri murimo. Uende kupatana na mwenye kazi. Umubaze. Muulize. Tangire kumubaza. Anza kumuuliza. Ngwese niki njewe nakora. Ni nini naweza kufanya? Minota yindi 2. Dakika nyingine 2. Nongeyo. Nimeongeza. Siko pastor. Sinivo pastor. Pastor niwe usigaye hano mukuru. Pastor ndiye mkuu hapa. Reverend yarazindutse. Reverend ameenda. Bishop yagiye mwivuga butumwa. Bishop ameenda kwa injili. Iyo bahavuye ni pastor uzuhaja. Wakitoka pastor ndiye anaingia. Umunyamabanga naje nkabona gukurikira nanjye sinoroshe buri. Na mimi si mdogo. Numva ko nanje nzanza nka
ariko nawe uri ahandi na hakomeye wewe uko hapo karibu. twoguma kumanuka cyangwa tukazamuka ntawomenya Ama tupande wosanga nawe tuguhurutseho unaweza kupata na wewe tumekufikia. ejo bundi nari ndimo nsoma igitabo cya Hagayi. Juzi nilikuwa nasoma kitabu cha Hagai. Hagayi muzahaba muri Bibiliya. Hagai mnajua pale alipo katika Biblia. Bizobagora kumugeraho. Inaweza kusumbua kumfikia. Nari ndimo soma. Nilikuwa nasoma avuga ngo ukuntu inzu y'Imana akasema vile nyumba ya Mungu tuihindura umusaka. Tunaibadilisha kuwa imechakaa. Idasa nizacu. Haifanani na nyumba ya kwetu. Idatunganye kimwe nizacu zitunganye. Haijaandaliwa kama vile za kwetu. Niba zitangazo turi mu gucishaho ryo kugura kibanza. Tangazo tunayopitisha kununua kiwanja. N'umusanzu. Na hata mchango. Events wo isangiza abakristo wenda. Akasema hii sura tungechangia na Wakristo. Wanaweza tena wakarudi. Aravuga ngo kubera iyo mpamvu. Akasema kwa sababu hiyo. Ngo muzoza mukora. Takuwa mnafanya. Udufaranga duke mwabonye. Pesa ndogo ambayo mmepata. Ngo ni mugeri muhira ngo nduhuhe. Mkifika nyumbani niweze kuitoa. Ngo tugende nk'umuyaga iweze kwenda kama upepo. Ngo mubura aho zigiye. Mukose mahali imeenda. Ngo kubera kuko mwihugiyeho. Kwa sababu mmejijali sana. Mutunganyi wanyu neza. Mkaweza kujali sana kwenye. Ngo buri wese inzu yayigirira isuku. Kila mmoja kwake anafanya usafi. Ngo ariko inzu yanje hinduka umusafi. Lakini nyumba yangu ikabadilika kuwa chakaa. Ngo buri wese kwega yubakiwe. Kila mmoja anajijenga mwenyewe. Mbahayeho mwaka. Mewapea homework. Muje gusoma ico gice. Nenda mkasome sura hiyo. Nimuhabura mumpamagare mpabarangire. Mkikosa niite niwaonyeshe. Ariko nza gusanga ikibazo. Lakini nikakuja kupata shida. Sinzi ico uhamagariwe gukora. Sijui umeitiwa nini kufanya. Hari umugabo baheruka kumbwira. Kuna yule ambaye ameniambia. Arantangaza cyane. Akanishangaza. Ngwiwe. Akasema yeye. Ariko yotura hano zomugora noneho lakini akiishi hapa inaweza kumsumbua. Uwo mugabo. Huyo mme. Ngo ntazaba mu kanisa riteje imbere. Eti hawezi kukaa kwa kanisa ambalo limeendelea. Ngo azaje mu kanisa ritangiye. Anaweza kwenda kwa kanisa ambalo limeanza. Ngo agatangizanya naryo kugira ngo abone uko akora cyane. Anaanza nalo ndio atumike sana. Ngo agatanga amafaranga bakubaka. Anatoa pesa wanajenga. Ngo yamara kubona nyine bageze ahantu nyine hasa ngaho ameze neza. Akiona wamefika mahali pazuri. Ngo akamaja murindi yabajije ryatangiye uwo munsi. Anaenda kwa lingine ambalo ameuliza limeanza siku hiyo. Wakazike ngo umurimo we yahamagariwe ngo uburangi. Kazi yake imeisha. Ngo nugutanga ifaranga. Ni kutoa pesa. Yari mavuga ngo umunsi umwe baramubwiye ngo ayobore. Alikuwa anasema siku moja amemwambia asimamie ibada. Aho niho bazabyicira ngo baza kumbwira ngo nawe azohagarika. Akasema na yeye asimamie. Ariko ntakabariho. Lakini akasema nyinyi mko na shida gani? Umurimo wanje nahamagara. Kazi yangu naijua niliyoitiwa. Imana yampamagara. Mungu aliyeniita nuwo gukora. Ni ya kufanya. Nuwo gutanga ifaranga. Ni ya kutoa pesa. Yo narimvuze ngo cyo mugeza hano. Ndipo sasa nilikuwa nasema ngemfikisha hapa. Nikaho zo mugora. Inaweza kumsumbua. Kubera ko ari mu kuguma gutangira cyane. Kama anaendelea kuanzisha sana. Ariko ababonye akazi kenshi. Lakini anaweza kupata kazi nyingi. Bavandimwe. Ndugu zangu. Genda utekereze. Nenda ukafikiria. Wahamagari wiki. Umeitiwa nini? Ti waburimo gusa. Si umekuja tu peke. Waba wicaye gusa. Umekaa tu. Subira inyuma. Rudi nyuma. Uvugane n'uwo guhamagara. Zungumza na aliyekuita. Ayiteguye kuguha umurimo. Yeye ako tayari kukupa kazi. Ashaka ko muhura. Anahitaji mpatane. Numara wimenye. Alafu ujijue. Wivuge. Ujitambue. Namara kwezi. Akutakasa. Namara kukwezi. Akishakutakasa. Aguicho gukora. Akupe kazi ya kufanya. Imani baho umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Asante sana, tuongera amashyi ku Mana. Makofi mengi kwa Mungu.